علیکم سلام. برابر. چو کردیم بچه‌ها؟ به کار اونجا شدیم اومدن یا ویدیو چک کنیم. ای کار اومدیم. ای شاید بکاری، ای شاید بکاری. ماکس 98 точнее вызов реслея قبول کرد یا اینکه ویزوف داد رسله همه خیلی همونگه میشه برای که رسله ویزوفی دیگر کسی قبول کنی آمده بدی قبول کردم شاقی به سرانه باشه و دیدم که مقصد مهارت هر دوتا با یکدیگر برابر کردن میشه برای همین که با فکر ما باتل بین هر دیشما زور میزدارد برای همین گفتم خیال کردم که باید مقصد اومدیم که هر دیشما را باتل مونیم مکس آمدهش خویش مو را رد نکرد قبول کرد رحمت также رسله ختم انا که گفت در شما بچه شما یادگریتر نمیشناسین نمیدونین و در باتل چی کمک نمیدن در باتل مقصد خیلی شده در موز باتل نشده سای کار میکنه که این باتل ای سر بار جاش دموننده مقصد یا ستاتوسی نمایان داده بین خلق ای سر نامی باتل و دیگر نامی دیگر پرو وارداریم شده نه که کمتر خیلی ممکنه با نامی کمتر دیگر پرو و چیست با نامی خودم من نشان میتونم که تالان چه مقصد همون را گفته ایده 2019 ما باید سر کنم خوشو نشان دادن باتل مقصد چی گفتن این باتل آینده گنده گرم زور میگذاره خواهش میکنم که همه برادرها تماشا کنه و دستگیری کنه و کیف کنه هر شما ایما خواهش کردیم که اقلا یک راوند با مینوس شود نه که ما شما دا میگم که بچه ها نمیشود اکاوژه تیار کرده نه ما میدونم تیار کردن نه که بیاین همه یک جویا با یک قوه با یک راه مردم مخلصی رپا مخلصی بطلا باقی درست مونیم شتاب کنسرتا MP3 را ای باتل فقط کرده تونه خیلی برامی کنسر جوی کلاجمونی ای کنسر جوی کچکینی ای باتل جوی مهارت سخن دریافتی خفیوهایی که همچون شمشیر بگیم ایسنی حریف بزنه و اوسنی حریف برویه تنها سخن دیگه نه زیاده سخن برای این بچه ها بیاین ای همه خینی سر میکنیم گفت مخصوص کرد باتلی با مینوس بین 0 گرم ماریو متاسفانه یوتیوب استرایک می‌زد بعدی هم ترسون شنیدیم باز این ایت میگه که مثلا ما مینوسی افترسکی دارم نیش ندارم اونجا دا میشود که میکروفون میمره او را در بعد ما بگیریم در منتاج ببریم اونجا را بعد گفت میشود که چی با اونجا را بریدی اگر نبریم با یوتیوب استرایک میزنه با مقصد بودا فایده نیست خیلی چیلوز اگر خیلی باشه اونجا پال یکم راوند تیار بود ای طرف ما خیلی گفت میزنه میگیری پروستا نه من خیلی آدمی هستم که من خیلی نیستم که ورسوس ها بگیرم مینوس دا نویسته باشم و بگیرم ورسوس ها بخونم نه من سر می نویسم برای که ورسوس دیگه چیه ورسوس دیگه معنا داره مینوس خوندن و دیگه معنا داره گرد نیست خیلی که ماکس 98 روزی 28 اپریل ساعت 12:00 رسله ختم امخی در کلوب کاراوکی پراید شریکی ما در گذراندن باتل روز 28 در کلوب پراید میزگره ای ماکس 98 مخلصای باتل چی اجیدت کنم ما چی گفتم این مکا نه خیلی حیات دا گفت دیگه ما رنگ برادریم خیلی ابسه اگم بدبینی نیست اگم چی نیست او باتل باید ما چی نشان تیم که مخلص تماشا کنه بگه که های نه یا ناتوری باتل کردم همون جدا نه برادر میام ما بگم شپالق شپش میکنم بارویش میکنم نه خیلی دا نه که او جدا در حیات گفت دیگه ما دوست میبینیم سلام علیک باید او جدا اگم کار کنی که مخلص دا بفوره خچم میدونه خچم همین چیزه رسله من گفتم که در باتل کار میکنم که همین چالش کنم تو چند ما میدونم هر دیشمو در باتلی ویلایتی 2018 و 19
хе иштирок кардагин Макс 98 мусабабои гуногун баъди якум круг тарки батл кард. Не баридум батлав рафтем гапҳомо туғри нагирифо. Я тараф тай душанбе чида рафти батли вилоятида иштирок кардӣ? Хоҳиш кардам. Хоҳиш кардам. Реслей то финала рафтай? То финала рафтем, баъд батли душанбера маҳкам кардам, уҷарам филиал маҳкам кард. Дар финал кати ки будӣ? Бояқа Далершо мебуромадам. Сектор 1 Далершо. Не, Ай сектор 1 нест. Орион Далершо. Вай сектор нест? Не. Кати Орион Далершо ва ай сабабе ки маҳкам кардам финал нашид? Финал нашид. Чӣ фикр доштӣ? Мебуридӣ, бой медодӣ? Мақсад ӯ фақат як хел меравада, он батлош ман маҳорати батлкунии Далершода шоҳидам, ҳам ай батлерош, ҳам қоилам. Тира маҳоратат маъқулай, не ки шоҳиди ёли батлат шидагӣ нестам. Хай насиб нишон мекунад маҳоратнабо. То что то финал рафти, уже я достижение, значит чизете нишон додагӣ. Хайнам хали бачако финалисти батли вилоятии 2018 хуб Уганда ё якин ё дуюм ҷо бигирем против Макс 98 чандкарата иштирокчии батлои душанбе чемпиони фристайл батли рептиҷи чӣ буд номаш? Мушоира. Чемпиони мушоира бо якчанд бурга иштирок кардагӣ. Бачаҳо биёен, хиёл мекунам пушаймон намешем. Дуюм батле ки айрӯи вай бигирем, айрӯи статистика рӯзи 28 дуюм батле ки зуд бисгара бояд ма ажидаевам хали батла ай ҳами бачаҳо мебинам ва умедворам ки мора пушаймон намекунам ай ҳами батли мондагимон. Хоб раҳмат, як бори дига ки вақти ҳукумати шумо дарек надошта ба офиси мо ҳозир шидаем. Раҳмат. То рӯзи 28 бачаҳако ягон чи ай мислҳои тайёркардагитон дорем? Ягон чортатида букан чалбиша? Ҳаман дихат мегум ба ҷанбас нема реслей ма да чорта густе вақти батла бой доди бихаямҷа густе Макс ҳар саҳар чоска мекунад ба шампуни факс. Иҷа батл наёмадай омадай ки бикна рақс. Хорошо, ин бачаҳакои демисраишон шумо дар ранги вае бешава ки иё дар ҷо якдигариш дар раҳм надорад. Бохсар баланду Хонаобод боше бачаҳако дар силкаи таги ҳамин видео будагӣ бидроен, бачаҳакоро дастгирӣ кунен. Ай шумо фақат посещение ҳамун сайт хоҳиш мешава, касе бозӣ кардания бозӣ куна, касе бозӣ намекуна, хоҳиш бозӣ накуна ки мешина. Мақсад морам адинитсбет тағагиша ба тала гирифт. боқи сарбаланд Хонаобод ҳама каса зинда боша миёнтон дарда набина одамое ки мефураш рӯзи 28 биёя батлои гар мегзара бо ҳама чӣ гуфтани мухлисои навик мухлисои шнапсда ма сюрприз дорум биёян ҳама тарафа кайф мекунем аддуши обод бошед. Каблес раҳмат.